Rere thingi merathi na mbere kubitana na gutamba kwa murimu wa COVID-19 bururi wa South Sudan gitaru-ini kia Afrika ya irathiro ni gatagati-ini ka mabururi ma mwiso kwandikithia arwaru ma mbere ma murimu wa COVID-19. Munini wa President Riek Machar akianirira mena mutumia wake Angelina Teni ni marwarite murimu wa COVID-19 ndumiriri kuma wabicini yake yugite ona gutwika gutire kuraniriro andu ange aria mararutithanagia na mawira bakubi gatagati-ini kangi mare mena murimu uyu ni bamwe na gicunje kia aruti mawira wabicini yake na arangiri. Bururi wa South Sudan uria wandikithitie arwaru ma murimu wa COVID-19 magana meri ma 90 ni ikwenya. Machar ugite mena mutumia wake ni mekwiiga keheri-ini muciini kwao kuria ndagitari ari maceragira na kumabe mataro nginya riria makabora, akiuga ni mwiboko wake ari ange mothe marwarite murimu wa COVID-19 mena ugima mwega wa mwiri. Kuratwika Machar arwarite murimu uyu thutha wa kugia na giikaro na amemba ma kamiti ya kurora mibango ya kunina na kutherema kwa murimu wa COVID-19 aria onamo mararwarite. Ngeribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi, Wandia wa Mũrĩithi.